米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。在爱都嘎伊都曼奈古乌瑞努巴塞拉爱伊当阿来阿当老，那向着光的人，生命不再黑暗。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚都苏阿努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以卢卡萨嘎兹在阿兹方比杜布罗西瓦阿杜西尔。Suarsa, o papaalilan no kawas kita, o ito manay ato mamapatay at tamlaw. O kakritlan ningda kita a patahira i rihalayay a lalan saan. 上主从高天光照一切生活在死亡阴影下的人，引导我们走上和平的道路。路加福音1章79节。Sarikakaw, yo matulad ko falujo ita I karurayan at lemaki, aka pi siikur to tapang, nika pamutakan jingra. Nakani, kritlan ningra kita a papidias na ito manay, ato patalian ningra kita, to sa kairaaw ita to pafalujoan. 当我们处在困境中而沮丧时，不要背对上主，而是专注于他，因为他要引领我们脱离黑暗，并且他要光照我们，使我们有盼望。米德伦吉达，我们同心祷告。Tabang Matia o fuis ko tabang ji Yes Kristo, pahapinang itamyanan to rarakatan a lalan itini ihkar.Matia ulikat ko ulah ningda, ami pahliak ko to urip niam, ami lablab to rurai no falujuan niam. 主啊，主耶稣如同明星，指引我们人生的方向。他的慈爱如同亮光，温暖我们的生命，驱走心中的愁烦。Pakani I dalam anay angangan no tabang ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。